lithe esikhumbuzweni sikaMeyi lathi manje angabibikho umuntu ozothi makukhulunywa indaba kababamkhulu besethi yena hayi ayinjalo lenkulumo siyayazi thina yakithi kwamthetho kwasha kwacima wathi nje ayiphele leyo nto ngoba akekho umuntu owayekhona ngesikhathi kababamkhulu manje ukhona mncane ngendlela esimangaliso nombani okhuluma indaba babamkhulu wayixoxelo ngakho ke umuntu akasho lokho akuzwa ngobabamkhulu ayibonkosi manje ngijabuleke nami ukuthi ngiguqezweni lobunazaletha lelizwe ngithwele lobunazaletha lonke lelizwe ngishihlahla ezamanazaletha ngishintuthwane konke nje kula ababamthetho zinduna nje bagadele unyazi izwe lonyazi leli amen 174 isihlabelelo esisho kanye ezweni lonyazi batwana benkosi unyazi lwanikwa lelizwe ngo1928 kuphakama itili la aso soki esi aso soki seswa ongomthombo
Ngiyaxolisa unqamla sihlabelelo senkosi batwana benkosi isikhathi somsebenzi sibuthene lapha ngomsebenzi batwana benkosi sibuthene lapha ngokuzoyinxusela ukuthi uze inkosi ungisize ngingene nami ekuphakameni amasanga ngakavalwa ngoba izizwe zomhlaba sekuhamba uKristu zasala izizwe namhlanje balindile bathi abanye bathi inkosi izobuya uthi uShembe manje sesizwile inkosi isekuphakameni kuthiwa kulelizwe kulenhlabathi asingeze ukugibela masiya kuyo sikuyo nje manje nayo lenhlabathi sikuyo nje sesiphumela sachitha sashobinga sikuyo akukho ukuthi kambe kulelozwe leli street zakhona ubani eJerusalem kambe kwakunjani sinento ekithi ephathekayo batwana benkosi kulelizwe kulenhlabathi ngonyaka ka1928 inkosi yayiphethe lelizwe kuthiwa yahlatshwa umkhuhlane yadunguzela kakhulu inkosi izizwe zomhlaba bezilindele inkosi manje sezizwile Kulabantu abahlele edrobheni abahumayo uyithende zimnyama bathi ungamshangisho ngemvubu noma geze kodwa ubheka abantu abathanda unyazi bahle kanjani bazokhuluma ngokwakheka komuntu bazokhuluma ngokwakheka komphefumulo womuntu inkosi ibambekile kakhulu kwathunyelwa yathi inkosi iyabathuma ibambekile inkosi yabathetho yathi kwahanjwe kuyolandwa uShembe uphi ule ebukhosini akwambonambe emzini wakhe eMakhethini komfundisi Cele ayisikhuluma kamnandi unyazi losivulele manje awulozi lokho ayi uculu wayishiya lento oyikhuluma ke wena icwase la ngayishiya khona yakho namunyazi kuthena nama ngishayela ngezwe khona uma iphuma ithunywa ihamba kanjwa ngenyawo 1928 awukodwa kwaze yamnandi indaba kaShembe 1928 kule nhlabathi lesigoqe kuyo sithi iphuma ithunywa ihambile siyabika indaba zezitafu lezi uthi ingane ihamba ngezitafu sahamba ngenyawo yoshona le yoshayela ngabuyaphi hambela ngakageza emhlabeni mawugeza kuthiwa uyapi nendlela hawu sale konakala ngapha inkosi ikhothame khothama ke sihloniphe sisho ukuthi inkosi sishonile hawu phuthumani nibize laba abantu abathunyiwe sekonakele sebehambela ubala bazomlandela ubala uShembe kuphuma ezinye ithunywa ixosha lezi sehamba hayi lutho engayifici seyibuye sifike lezi yathunywa zimthatha uShembe lapha zibuye nayo uShembe uyafika uShembe lapha kwamthatha ebukhosini sehlangabezwa ukujapha uncebe yenkosi bathe bephuma nje abeyokulanda inkosi yayisala ikhothama kayisekho inkosi incebe yenkosi izizwe zomhlaba bezilindele inkosi kwakusho kulelizwe bakithi
uma intombi izoqoma bomama ngoba nayaqoma nize nibe omama nje uma intombi izoqoma ngamqoma nomuntu obhala incwadi nje ephepheni athi ngiyakuthanda ayimazi kodwa ngiyakuthanda mina kodwa intombi iqoma umuntu ofika namazolo abonakala awungani yakwethu bakithi izoqoma lo intombi kwakushiwo uNkulunkulu wayikhuluma kulelizwe fanele kulandelwe yena kulelizwe athi uShambayi ayihambile inkosi izovuka ubani lo kule nhlabathi le ingcwele njalo le nhlabathi yoniwa yimi nawe ngisahamba ngemzini wami mningi kimezi la cha ngisawazi umzi wakho ntimbi hamba bathi mayivuka nithi ngilele nje la endlini ngisaphumula hambile uShembe washona kulo muzi wakho khona la kwamthethwa yasaliyavuka ngempela inkosi hawu ubuShembe hayi ulapha thethwa thesomvusa mawusufikile usaphumula wahlaba isigijimi futhi siyomlanda uShembe kule ndawo engigoqe kuyo nami ngimkhulu namhlanje ngigoqe endaweni enkulu kangaka kodwa ke phela ngimkhulu ngokuthanda uNkulunkulu angazi mina noma ngiyazenza ngithi ngibe mkhulu ke ngokuyiphatha kwami ngendlela kaNkulunkulu ngoba uNkulunkulu uthi uyakwenza uyasenza siyawa thina siyabuthwa siyadilika bathi yafika inkosi yamaNazaretha bathi ngivusa wayivusa wayigona inkosi yabathethwa kwenziwe isivumelwano yathi inkosi yamthethwa bese ngihambile kodwa ngihambe kabi Shembe kunento ebengifuna ukuyishiya kuwe yathi ngishiyizwe la kwamthetho ngeke ngisakusho ukuthi ivumelwano zinomsindo phakathi abanye bayiphika wathi ngishintuthwane thina sithesikhula singemaNazaretha besizwa sile kwaMpunyoni kuthiwa kwamthethwa awukho umshado ngeSabatha awukho umncwabo ngeSabatha awukho umlilo ngeSabatha ayikho ingulube kwamthethwa iyaphi ingulube kwamthethwa manje bathi bani mabeqedwe isivumelwano yasiyathula inkosi yomthethwa wasethi uShembayi sehambile ke manje wasemlalisa phansi umuntu onjani loyo ifanele yini indaba yakhe yonakale kimi ngiyoba yini mina mangithi mina ngisho wena ngoba ubushiyanga ubunsizwa bakho nobungozi bakho ubudoda bakho bokuthi unembokotha ukushiyanga ungene nakho la uyolungani ngalobo bunsizwa bakho kulamajika alo muntu owayikwazi ukuvusa umuntu esefile ofizolo akhulume naye namhlanje izizwe zomhlaba beyilindele inkosi sibuthene ke abantwana benkosi sizosebenza umsebenzi kaNkulunkulu sengithi ngiyabheka la encwadini yami angikutholi into engangayibona lapha bethi ngithanda ukuthi ngifunde ebikhuluma ngokusebenza umsebenzi kaNkulunkulu ukuthi bafowethu inkosi lobe lapho ukuthi uma usebenza umsebenzi kaNkulunkulu ngokukhuthala nangokuzinikela ngenhliziyo yakho yonke kuthethelelwa nezono owazenza ungazazi wena uthi kula incwadini yomncwabo ukuthi seki kuyashisa phela la ngikhona uwenza mathanda angisazi manje kade ngiyifunda nje ngiyibonile ngaze ngayithanda le ncwadi ngayiphatha bethi ngothola ithuba na kumphathi yahlelo ngifunde leyo ndawo angisakuboni ke manje kuthi uyothethelelwa ngishizono owazenza ungazi ukuthi wenza isono kodwa ngokwenza umsebenzi kaNkulunkulu lo singawo la uyothethelela isono njengoba silapha nje abantwana benkosi lolu hlangano lo lesihlangenela la lokulemnikelo ebizwa ngomvuzo omkhulu sinezinto eziningi izibusiso neziqhama nezimangaliso esezenzekile zemthandazo ithandazwa khona la khona insizwa komkholazi kanikelwa lapha Emnotweni khanda umuzi ifonela umfowabo umfonela akayona Nazareth akakho umcamba akakho la khona umfana wakhe umfana suka mfana baba wala mfana ufonela bisomncane lo bahlala phansi mfana
enyangeni mhlambe ezisithupha ezu8 edlule usegoli lo mntwana insizwa nje nayo le ngithi umfana kubo ubaba omncane walomfana buti uyaphila usho yakhala ekseni uyakhala kakhulu buti ngibone ushonile buti ufile kumngcwabo wakho waze wathatha ibhokisi lakho lomngcwabo ufakwe ebhokisini labekwe elolini yahamba kunamathuna kubo ngale yahamba iloli semathuneni ngibona ubaba wethu ukhofu ngalo zeqhunu wathi uyena okulandile kuthatha kahanjwa kukhala kubuhlungu ufile ngingumhambi emhlabeni Futhi nje sensizwa singaka siphoyisa la siqewini. Uvela wahlabeka lo mfana. Bathe fail izinso, fail inhliziyo, uBP ko 290 engaziwa, uhlale lapha eGarden Clinic. Ngaze mo 24 noma 26 ka August engenile engaboni lutho kwaze kwashaya umhla ka2 ozophaphama umhla ka2 ngomhla ka2 ezophaphama uthi ubone ongena khona Emnotweni sizwe zomhlaba bezilindela inkosi ubone ongena Emnotweni kusinwa kakhulu inhlansuthi wanqamla uzofika ngasendlini la kunobaba khona wacela inkosazana imbiko waphuma ubaba yena ufika kubaba ukhuluma uyadabuka ngoba akekho bengizomnika umbhobho ethi akayikhulumela baba yena usebika ngokuthi ufile uze lapha manje ufile ufuni wathi baba awufile awu baba ngifile awufile wena hamba buyele emuva buyele ngwaphaphama ukhona usekhaya basikhuluma lento singayo lapha ke sidikiwe nakushembe ushembe kangazi kwenzakalani ngayo uma simthanda ngempela ushembe ngeqiniso kunomthetho wengunguluzi la ngaphandle othi ma ufuna ukushela intombi enengane iphethe ingane ufike uhlalisa ingane mase kuhleka ingane unini uzojabulisa uyangena anisheli phela nina ngamanaza athi ngiyanixoxela ngithi mina ngake ngaphela ngale udlalisa lento yakhe bese eyajabula manje udlalisa ingane nje uqondile yona uqondwe unini manje njengoba sizela umuntu owenza into enhle kaShembe ngoba thina sithanda uShembe siqonda uShembe simzondelana pho bangaka basolayo uzondelwani manje umuntu akasabizwa ngani ukuthi hawu mshumayela ukhumalo awuze lapha mtaka amaculo cha lapha nalapha ungenzi kahle kuyakuthuna noma akwenziwa nje noma kukhonza uShembe uzondelwani manje umuntu enza into enhle ngento yethu esiyithanda simthanda kanjani uShembe na njengoba sihlangene ngokuzonikela umnikelo kaShembe ozoshawa ekomdini la ekhaya usale ekomdini la ekhaya wenze na umuzi idingo za na umuzi kaShembe esimthanda unyazo lwezulu pho abantu babenzela uShembe leyo nto balwiselana ngiyabonga thethwa ngaphambi kwaNkulunkulu nebandla lonke
amazwi uNkulunkulu asengiphile wona abantwana benkosi ngeke ngiphike nokuvuleka kwamakhabethe abantwana benkosi kodwa bagcotshwa icala lo bakithi ngoba sinolimo olweshezayo Nkosi kusisana kuswele